Ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB kigaragaza ko abarimu baheruka gukora ikizamini cy'akazi hatsinze mbarwa kuko benshi muri bo bagitsinzwe. Nk'ubu abarimu 34,134 bangana na 85% by'abari bakoze ikizamini bose baratsinzwe. Muri rusange ikizamini cyitabiriwe n'abarimu 40,000 mu gihugu hose, muri 5,866 bangana na 14,66% nibo babashije kugira amanota 70 kuzamura. Impamvu y'uku gutsindwa k'umubare munini w'abarimu, REB isobanura ko byatewe no kuba benshi bari bafite impamyabumenyi ariko badafite ubushobozi bwo kwigisha. Ibisobanuro bya REB kandi binashimangirwa n'uyu mwarimu wo mu rwunge rw'amashuri Saint Joseph Muhato ryo mu karere ka Rubavu wabwiye itangazamakuru ryacu ko hari benshi bitabiriye ikizamini badafite ubumenyi buhagije ku byo basabaga kwigisha. Ugasanga umuntu agiye gukora ikizamini cy'imibare mu by'ukuri atayizi, nubwo kuri urabona abana twigisha muri iki gihe harimo abana diplome y'amanota 9, 10 kandi bari kuri 73. Ubwo nk'ubu niba yaragiyemo ko byarigaragaje aho udakoraga ikizamini cyo kwigisha nk'ibyo primaire ugasanga amanota 17% kandi icyo kizamini mu by'ukuri ari nacyo baha umwana muri primaire. Abasesengura iby'uburezi basanga abarimu bakwiye kujya babanza guhabwa amahugurwa mbere yo guhabwa ikizamini cy'akazi. Dr Ingenzi Alexandre ni impuguke mu burezi akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Umwuga w'uburezi cyangwa se kwigisha ntabwo ari ikintu gisanzwe nyine ko kuvuga ngo wenda niba umuntu azi matematike cyangwa agize ngo uhite umuhubukira nyine bigeze bahugurwa mu bijyanye n'uburezi. Ku ruhande rw'abaturage bo babwiye itangazamakuru ryacu ko batunguwe no kumva ko abarimu benshi batsinzwe ikizamini cy'akazi. Aba bagaragaza ko ikibazo kiri mu ireme ry'uburezi. Barize none bashatse kugira ngo bakore ibizamini by'akazi baratsindwa. Twavuga se ko ubwo bizi iki? Icyakorwa nuko nabo ubwabo bagomba kubanza kwihugura, bagomba kubana amahugurwa afatika. Kwabaza amashuri atatabanza ukega yisumbuye ukega kaminuza baguha ikizamini mu bintu wese cyangwa utsinda warize gutubundi. Abagize societe civile zikora ku burezi bo basabye leta gushyira ingufu mu ireme ry'uburezi by'umwihariko mu mashuri y'inderabarezi kuko ngo bitumvikana uburyo abarimu hafi ya bose batsindwa ikizamini cy'akazi. Gahigi Moses ayobora umuryango ugamije kurwanya ubujiji FIO. Iyo ugiye kureba rero nk'aho usanga ikibazo n'ubundi gisubira muri wa mwarimu uburyo n'abashobora kuba yarizemo. Bivuze rero ko byongera bigasubira kuri rya reme ry'uburezi rigomba kongerwa mu ngufu cyane cyane hitabwa no ku mwarimu ndetse bikazamuka bikagera no ku munyeshuri wiga agahera hasi harebwa ireme ry'uburezi. Guverinoma y'u Rwanda imaze igihe igaragaje ko ikeneye abarimu benshi ndetse ubu inzego zishinzwe uburezi zemeje bidasubirwaho ko ikizamini cy'akazi k'ubwarimu kigomba gusubirwamo nyuma y'aho icyambere benshi bagitsinzwe. Dr Irene Ndayambaje umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB yabwiye itangazamakuru ryacu ko hari icyizere ko noneho benshi bazagitsinda, ariko asaba abazakitabira kuzitegura neza. Mu butumwa bugufi bwa WhatsApp yoherereje umunyamakuru wacu yagize ati: icyizere dufite hari abatari baramenye amahirwe ahari mu mwuga w'uburezi, yewe n'abatari bakabonye ibyangombwa ubu babibonye. Abakandida barasabwa gutegura neza ibizamini kuko ikizamini nyine kiba ari ikizamini, ntawe ukwiye kuza mu kizamini akina, ni ipiganwa nk'irindi kandi ubumenyi mu byo asaba kuzigisha buba bugomba gusuzumwa. Biriya bizamini ntibyakozwe n'abize uburezi gusa, n'abize andi masomo akenewe mu burezi bakinguriwe amarembo yo kuza gukora ibizamini bakazakurikirana nyuma mu gihe kitarenze imyaka 3 inyigisho zibagira abarimu b'umwuga. Mu gihe bataraba abarimu b'umwuga bazakorera ku masezerano y'igihe gito, 1 year renewable contract. Kubakemanga ireme ry'uburezi mu mashuri nderabarezi ko ariyo ntandaro yo kuba abarimu benshi baratsinzwe ikizamini cy'akazi, umuyobozi wa REB mu kubasubiza yagize ati: amashuri nderabarezi akomeje kwitabwaho. Integanyanyigisho ya TTC yaravuguruwe 2019 nkuko ubizi, kandi amashuri ya TTC ubu ahabwa ibikoresho nkenerwa ndetse n'abayagana uhereye mu mwaka wa 2020 baba abatsinze neza gusa bakanishyurirwa 50% y'ikiguzi cy'uburezi. Kunoza urugendo rwo gutegura abarezi bakunze umwuga kandi bashoboye birakomeje, bikajyana no kuzamura imibereho y'abarimu bari mu mwuga. Nubwo guverinoma y'u Rwanda ishyize ingufu mu gushaka abarimu, kuri ubu itariki y'itangira ry'amashuri ntiramenyekana nyuma y'uko afunzwe muri Werurwe uyu mwaka hirindwa ikwirakwira rya coronavirus. Daniel Hakizimana, Flash TV.